And for today's video mga kabika, mag-unboxing and food taste tayo ng kanina para section. Abot ng aking gi-order. Let's go. Let's gi-order. Na. Pepe. At so ayan. Wow. So di na ito magtutumpik-tumpik, no? Pasalubong from Quiapo. So Manila panigikan, no? Special YEMA. And 3, 2, 1 intro. Pasok. Let's go. 2,000 years Okay, later. karon mga kabingka, for this video mga kabingka, niabot na ni. Yes. Okay. From Quiapo. Ano ito niyo? Mo siya og kuan. Mo siya torta. Yema. Excuse me. Huh? Dapat. Ito na to. Dapat. But 10 over 10. Sabi kay Emma din eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 25 po. Ang sulod, ani. Lamig na siya mga kabingkaw. 100.1% legit. Bisa. Damit kayo. Tape.
Mm. The best. YEMA. Special YEMA from Quiapo. Mm. 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 The best. Mm. 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 Dạ. Rồi này nên là cái mua về tắm ít kayo, ba? Mm. 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 Ito, siling juta ni kaming ba? Ilang juta dagang tubig ito. Man kay usin ni. Mm. 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 Creaminess kayo. Yumminess. Mm. 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 Grabe. Mm. Mm. So, in the final weight, tabing ka, 95.1, 95.9 mga kabingka. Mm. So, ito po si DJ March and the place to be, yo, 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 yo. No? See you and next, my food adventure. Kabingka, babushka, bebe. Yeah. Mm, 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 mm. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.